Information Service Television Network samna ISTV na lepalitana tongan ba thorum kayama sanduk chari thorum kayam puthok chari ba thorum sing manungda Makokthongbasingi Wari hariba thorum sisu seul ga akhna ba thorum ni hariba thorum sida lamdam sida pokpi ba lamdam sida chawbi ba tongan ba profession da mai paklaba sing unaje duga mohina mai pakpagi punsigi awanungai gi wari loinena profession dugi matang da akhona wari sanaje ngasi akhoi studio da hauzik lengsin bidna labidi lamdam sigi yam na hawedibi mai paklabi designer mani aduga delhi the best tauba monkey C and monkey do hariba company sigi proprietress wena hauzik thaupuri thabak tauri aduga degree in fashion designing masi Pearl Academy New Delhi the leriba hariba fashion gi achauba masak naraba institute sigi losin bir matungda PC kakpa adu anoba design mam si puthokpa mo creative line ma madu pusalaga hojik yam kanna honaribi mai paklabi designer ni Teresa Laishom Monkey see, monkey do. Teresa Laishom ngasi ekoi studio da lapiba lengbirok paduga ri teng haktang sanan bitanjam dogje matamda harong yabiri ngasi lapibu siam ngai ahan boina dum taram bucheri. Thank you so much for inviting, sir. Sigi aina hojik aina panjariba monkey C and monkey do haise company se maming si tabada haibidi am dinungai ba aduga kari no sigi behind the company itself is there any story to kari no sip? Yeah, there is a story. I see monkey see monkey do haiba maming se American face amgi maming ni aduna monkey see is imitation havni monkey yengaga tauba adu haibani aduna akhoi somda plagiarism aina haiba kobo plagiarism me de copy haibni ko fashion gi term da mi amna thabak toraga copy tabodo adu pot restriction nam oina be damakta khoina monkey see monkey do na adu pot oina haina koina maming thon gi bani si adi di ada sigi concept se kamai concept or sigi pot sel maming si pamuri ba koi company sigi maming si masi thola si ka haibe se akoi su pot ama sarak pada khoina pot ama torok pada thaba ama tawbada hoi tawninge khotninge na thabak tawbonte pot am ta process tawba mingonda yohon ba akoina pot ama ngangak pada pot ama simak pada mingonda explanation ama laibagi matungina akoina maming ama tholak pada su mingonda yongna ba damakta sui pot se koina decide toraga koina tawdi ming naming habse naming of a brand yeah even angang naw na polopa angang sin maming thonba su hainai la ming thonba chumagadi tasengna koina kawbu nungai ba du dogi haiba nungai du khakta natabuga mai pakna bi maram ne kaina adu meaning ama leradi pot si so successful oi plus catchy su oi adu especially hoji catchy way ba du haiba du hoji monkey see monkey do haiba du nam nungai ko sima okay right sigi company sina mana puthoi ba product se mana hoji kana try toriba puthoi ba du market ka euro project kari no hoji Teresa gi company sina puthoi second akhoi gi brand se chahi 7.5 ti sure pass out to se 2009 da pass out to bone ko se akhoi break load gai after 4 days akhoi somehow dukan se hang again hange plus akhoi na thabak process lakpada experience oina koina mistake su torasu ko experience oina koina pot to hauraga start tawna tawre aduga akoi customer lagi myam do punamak loin ayamba 90% foreigners ngakta oi akoi hoskas village na taramani Delhi da hana hujikti restaurant ngakta oina huji hana di ayamba na designer hub oirame designer hub adu mafam do designer khatang gi hub ngakta oirame anu akoi su adu da lairame chahi ani mukti lairame adu mathang do khoi adu center adu area do Thai president gi macha nupi laga shopping myam torame plus a customer from US from USA from Australia de myam laga myam lai adu mathang toraga koi watch moi high it's very much like Japanese inspired oi high kind of silhouette koi silhouette sanai silhouette means akoi gi shape
of the dresses, shape of the shirt, I don't know. Akoi manipulate to bodo. ID shape to manipulate to bodo. Silhouette ko we. For example, our shirt ama straight to. Adu silhouette ama ni. Adu silhouette ama akoi na kitang shape to raga. Kitang pen gear. For example, hoji akoi na figure shirt kind high. Turok matam se lipe matam da. Yam na slim trim we ba mis lipe phajira. Figure shirt ka high se. Sisu silhouette na dum high. Adu silhouette ama ni. For example, me ama lepa da ko. Shadow am taba da shape am taba da. Adu silhouette ama kaubi. Adu to. Okay. Adu pot to. Yam nungai sima. Ado hoji si maruena yam kan na concern wari ba. Kogi brand products se. Masi hoji happy matam da shirt, trouser. Kari no hoji tawisi. Akoi to se dresses. Nupi ki hair with the net. Loina tawe koi jacket oiro, dresses oiro, trouser oiro, shirt oiro. Top or a loin a quite women's wear restriction like that. When we talk about informal or casual or something like that, that's the a quite safe totally formal the oi deco high street fashion high tare kitang ID very casual oi that the torn jeans kumba ID very casually type kataboda dugumanate very casual or sunne plus a bit of formal mix ubada you can wear not in a party then set pe yada sunne somehow lunch dinner adugumba da just formal meeting gumba da hapada adu yana ba pseudo formal semi formal yeah that's the word adai to da hoji Teresa na hoji tawriba monkey do hire si company se sigi brand behind the company and the design brand aduga ngasagi putori tungan si makal myam se asi individual perspective dagi side room the individual involved toriya or somebody else just to work together otherwise help you out kana no work combination ai huzik ai partner am lai utsa pradhan ai huzik college tai taminarak pani ai bani classmate orami ai badu koi 2009 graduate tai mapandam lai ramni na koi partner am lai comfortable oy na ni su partner am attached tawne thabam tawada but somehow magi ideas ka am khenai but it's a very exciting part in our job because idea kenara adi photos harak pada so excitement lai anima ki idea do mix up toroga pot ama semdok pa se yam thinna phajana tholak e na koi khanje mix and mix outcome product id very a bit formal oi design se magdi a bit hip very musical very in music terms ta ko adumaina dum chatkiba aduna poto mix up toroga admai to seme Teresa gidi maruena business line concern se mai hoji more musical wind Teresa gidi kari way I so dum for example musical wind magi khutau di musical wind tamil I for example every day chatpa khopa da mi yeng khopa magi style kai no mana sepa khopa da kai set laga everyday kai sana ni adugumba everyday when I meet someone I di atopa chalo unaraga tai lam chalasu adu so khoi egi influence nen khanjai kai yekpa color even environment everything what I see is influence for me aduna ai gi damakta di adu myam do ai gi site ta di adu de influence magi di music room da chakhiba the specialization hangai na mi se marona gown da specialization tobule ama tobule adu kind of specialization Teresa kari lege dini hana khoi na design to hingai da khoi age group se around like young youth focus taweba and huzik akoi se sum chakholamna ekoi design influence aduga design so revolve tore and akoi huzima koina lariba situation se around age 14 to 50 age ta dum adugi set pa phot pa adugi everyday set pa lunch ogai dinner ogai semi formal do adugi matungina akoi ai admin design tawe habidi adungi line du le adi concern wari do khangning idra adu maruna Delhi da hujik best story se company se krai no ahan badidi house cast aduda malum da akogi designers have an learning matam da chayani mu tobirame hojik de krai da maruna my address se krai akoi house cast chayani lairame adu restaurant se yam lakpai matungina demand matungina koi su move taw raire adu house cast te mu shapuja chatle quite important ama koi su expand on torpa idi matam do chana house cast te koi shapuja chatle shapuja se da house cast koi lem 400 square meter ne means te koi dukan macha am lairame adu ne koi tailor am master ram lerame adu khatang na koi function tarame ade koi lakpadu shapuja lakpadu da koi tailor hum sure adu matang studio chobam lai studio chobudu da koi na firon sem loraga dum shoot tawi ko adu koi tailor su lai machine su lai adu master su lai matang koi pot to khara chaw na pa me
चांग पामे कोई नोएडा शिफ्ट तौरे नोएडा दा हुजिक लाइसे 3000 स्क्वायर फीट नि अदुना हुजिक मशीन तरा थमे मास्टरम थमे टेलर तरुक मुक लायंगानी अदुगा एम्ब्रॉयडरी नुपाम लेरे अदुगा बटन गुम हापनबा नुपी हैंड वर्किंग नुपीम लेरे अदुगा मशीन एम्ब्रॉयडरी नुपाम लेरे all together sarang men power si kya mun huji I think around 10 to 12 it fluctuate because pot khara demand am hen leire adune adu matung inna khoi kaweba papan desu hana hoska hostel leire ngai da supnagi mi ama khaktana ani khaktana men power ga surambado ti 10 12 ta hoji plus tawri ne plus tawri ne targeted bias si maruina sa habi matum da foreign national sing se foreign bias sing se adum da yamba 70-80% in man yolina si more profitable way haira natraga kind of design si aikoi gi India gi wena India context yengbuda leiriba mi singsina moina pamdabra natraga mohi yengaga tawdaba design makhal mu oibra kari gino asumna kandana more emphasis pe foreign bias sing si marwena target tawrisi kari foreigner gi na tungal ma India ka tang gyan haijage ko India gi sina coin tawsina store khuding mang na city khuding ma agi poche production da sarena city khuding mak ta aina pitho ena adu moina yon bi re eba dum akoi pot se anu India dit micro ga survive tawe ko foreign sat ke didi foreign da buyers akoi mak ta lai for example Lakme fashion week Amazon fashion week ta bose show hek taw loraga akoi gi stall numin mangani thame numin mangani is a buyer all over the world it's not ki tawba khatang gi lakda laiba thon ki la ine Japan de la e China de la e Dubai is the best buyer Dubai mi se buy ai gi buyer already like ko Dubai buyer la e am da moi di expenditure am tawe aru go Europe te la e aru no moi buyer me am se la aga show sida because this is the only platform in India Amazon fashion week se buyer la alai se atai Amazon su la iko sorry Lakme su la iko so Amazon he leba lak pase adu na khoi aina Lakme de Amazon shift ta bone because business is good there aidi Amazon fashion week phangena show tawgena lak tara pigen taw ya deba hana member am oi base khanbam change selection ama selection tawre select taw loraga moina mu jury am lai akoina garment tharaga jury na select tawrani adu mathang da o adu mathang show taw ya de moina design si taw matam da buyer si akoina yenge khanbiram gani khali foreign buyer sing marwina Dubai si moi market am chaw market am ni moi hoji pot lady ada anu hang jeningi di mamal my cost factor si number 1 number 2 da ani shubu da design itself se masi like do ni pa simadi yem si design yam pa milit ningi patra set ningi adiga mu yeng bada fabric quality at the same time magi maman se maman su khara honga ba po su pharaba design su phajara ba si min khalle ba this is I should buyer man never let me matam da khalle example ai arrow ai sini ka do arrow le ningi no ai matam da lit padu ngai stretchable loiba ek isan bada adi pg kuina adi durably mai masu mamen ga se dum leiba winter tawdaba suma ga si mai yengjirim ne koina adu what is there in your product tasin kari yogi mi se attract tawna buyers for first study akoina stall am ha design se design phajada di mi changakte first thing design has to be good design do phajaren change quality check tawe moi quality check tawe second thing moi gi lamdu da pot to sepa yagada yaroda so yeni ko adu social context mai yengani for example Dubai pot la di moi di everything's full sleeve full cover to for example aina khalona dress ama smaina skin shot away mo ha kani kidang sangalo khudang hapalo adu ne batoise adu pot di communication da dum toraga sell taw ya ba but quite important material do moina pamadi dum layeba adu pot ne ba lay okay India gi city sing na sai habi bu ana sagi monkey dugi magi product si India da kaya popular way me pamno wi sang sakramai tawi city sing se thadu pa ji market je ko na sa lag dil tawri na trang mon demand tor pura magi market strategy hata in India si kramai tawi asing bahar di punamak se khoi da laksa bane for example akoina showm tawbadane showm tawbase moi di ada sumba business tawriba pot yonba myam do
moi ma'am se dum show the lakpi moi laga show do ura kanda moi sina dum koi business tamina sen la eba dum pot to ko yon bi khot ke na du da koi na percentage khar pi bra na traga outright am lay outright di o 40% discount to roi laser again adu moi ni yoning price to yoni eba deal di makhan makhan if moi laser ga di moi na dum toning ba do any price da but 30% 20% profit am lay akoi na ne phiron pi daga yon bi ra ke ga moi percentage kam warga adu da di risk part moi gi leite na lairaga sit ta di adugi poto aduna pok makan ani soyeba adu poto admine toraga fashion show asing bahar di India main India da pot kena toge di fashion show aisu ne fashion show putok to ya da ba you have to be in the right place mafam du da let me na Amazon to da recognize su tok to roi na ta di any offer lakpo ya khoi na sat ke na hoi mela gu madi am tawi ko phane am tawi but main se adu ne ba adu poto if you enter that field then you can be everywhere hojiki Amazon fashion week dagi hojiki mentuna like me tawri se asa habi matam da membership aisi oidragadi natraga adugumba da yawdragadi aduga any designer man ai hete yawge su yawbu ya my accessibility phangde ai ni ten ni ko kamai tro changi member kamai oi adu moi member ba so si kamai to sile adugi obi khudong sa advantages mem do kamai to mi phani okay first thing ko kena to was permission am changde apply to wada online da changbiyo like my fashion week anyone in from Manipur also from anywhere Northeast Nagaland anyone ko akoi keno pass out poldo ida suya kaisu kaide atopa city Manipur or suya kaisu kaide ko but you have to graduate from fashion college ko adu apply to bire apply to raga moin haira ani garment thabiro ona ko garment thara garment do check toraga moin oh fare si se fashion show da taw ya ne na moin permission pira ani aduga fees pira mo show to handoi ne ba si process la yeba ana manung da judge ori mi am se film star gumba aduga designer pow wa senior designer Rohit Bal Manish Malhotra adu mi am da judge oi bane ba si mi am se aduga Vogue L editor taw chobo mi am se moi mi am tara kun phang maga selection taw bane ba aduna member oi ba su selection change show to ba su select change member khatang show to like process anihum chang ado bogi process of selection da certain ko gi temper to wa dagi manipulation to ko pa dugum de kasu leite ko adu manung da di came the like huji vok de engon da di merit ta di loin khale ko huji vok de engon came like but Indian fashion the plagiarism hai base copy se adu pot se kitang di wa le senior designer meam id koi lari meam achoba head meam se na kitang point out to ne adu kitang koi di pa me because ai koi na design ai koi gi brand se adu gum ba do yam against oi ba plagiarism se akoi di pura against oi ba adu na atai brand tholai meam do credit to we do su masa moi na high drum ni na kitang open di oi but Manipur Lakshmi Hojik Manipur dagi designer ma somewhere tamure ada masu hojik changninge apply to pumatam se isa man merit aise adu hojik han experience lebiramni na ai koi si hekta du get through to bu yana na bagi room si winning idana koi si winning idana Manipur se kasu lagging behind oide koi culture koi texture koi fabric yam hari ko adu si gi concern ro ba designer sing moi gi talent मैम से कोई शू इंटरनेशनल एक्सपोज का टाउनिंग दर अदाइदा खरा लाइना खरा कोम ना दुगुमगी अदुगुम्बा लाइते मेरिट चले बिकॉज अखोइन संग ऐसे जूनियर डिजाइनर एंड संग दोइनेबा अदि केसु तौदेबा certain criteria level mon garment tharo haise hay moini ngak to se just akoina aina jacket am pire ne jacket ding business o jacket ma pandari phajare manung hangdo yeng to ne kamaina finishing toge lining se phajabra my knowledge kamai to ina kamai adu myam do for example kaka na haire nai Peter England la keno arrow haiba do shirt to the comfortable oi do quality phaba stitching su hayeng sitla kana movement of the segai roi adu myam do su ne moina stretch to so ya kane ba when you done everything piece sare na phek ta sara ga pi ba ya de hai kai mai sai no kai gi sai no adu su very important adu gi garment do hangba design gi for example garment dek pa da sketch hange sketch yenga ga mi khan ba ya de garment su or construction to kamai ta ge ni e ba because adu do makta khoi design production kup na physically monitor to gum changi ba ko adu mang na ni ngasai gi designer si oi ba di yai adu bu formal education ma yaw ga design very important everyone designer ama oigedi ai advice ama ni koina tamadi please formal education am chau chai ama also ani also experience aduga adu tamloi ka plus keno da for example internship ama to biu ai designer am gi because designer am internship to boy se
mana tawba process myam do adu mit urani adu experience amne ko adu chai amar ani ra tamjalu just designer again already you know it's a competition in a haying ama inaraktoini ama khwaidai tongan taraga haibaduna lead tawgidoni aduna advice amani please go and study fashion raw material se kama organize tawi for example ID hanane sahi manga taruk se already ID China de exporter me fabric me se aduga quality yeng pai se khoina hekta pot se laida ga semba nate ko aina chatluroga dukan do already ai hanjan lairamina cutting ama pura chatle cutting chatlaga ain toi se pot to amu detergent da wash loraga amu iron tawi shrink tabra tawdabra na machu ko prokok tabra adu pot to sample do yenga si pot se hayeng client na complain la oi ha kanda pot to ai layeba because akhoi gi di just not about selling once I have to sell whole life. I think quick client ama lak ko duna hanjan la aga koi de layeba duna quality checks are very important lang oigu lang lupa manga pibe yole tara pibe yole best quality akoi ni tawdo se zipper YKK is the one of the best zipper in the world ko adu poto ko sinai hayeng phamba daga segar ga zipper taba yam yaw local China gi lupa tara biba akoi YKK duna chama pi ne ba ana quality khanar pi ban tung in price khanar kane ba adu ne haise adu pot ne sima do branded man kari mu tam da min jima man tang ha kari mu magi significant toy ba area already so adu pot adu certain quarters tagi complaint gum lakpa kari area do no khuju soiba khotpa dum leiba yaw ya dina adu gi mina soire si phatre admana ga suggestion tarok matam da karmai tawge madu deal tawge very important question hangi se si po jakoi customer se khoi gi lai gumne ning jai ko koi se adna for example anyhow koi su lai koi su we make mistake, we are human ko koi su mistake for example tailor am hairo master am hairo pot am semak pada so ba fabric su semak pada mar da segai ba or ko koi udaba macha pitru se adna checking nu pa da na su soi ba yawe adna if client ne handora di koi client da fazana wai sanaraga anoba masu magonda pi ko amain toroga koi deal tawnai aduna pot to client to saudana ba koi phajana ngangnaraga anoba pi sampi adu huji bokti any problem lagtri ko problem lakpo me am da solve tawna ba de ina loin taw manipur pokrini manipur chawrini si light schooling tawrini si gi senjar hu chagrini akoi gi nusi ba ji ka su sa di mang buna te Teresa ka su lu chap cha intact claim gani kramai ui manipur gi fashion trend si kramai yeng aisu manipur dai la ni aduna akoi aina huji tawriba setliba mayam se for example I pi ngai de dum influence music or akoi manipur se pi ngai de dum music for example MTV or and we Hollywood movie or inspiration je dum lai if you compare anywhere Delhi or Calcutta or anywhere city somrom da yengura di moi de na khoi nan chakot leba in terms of akoi di am broad minded so except su yam phajana khoi su tawbi ko anything Manipur North East mayam se loina koi very acceptable for which anobo lak mayam se accept tawbi ba aduga ignore the anywhere you go notice me apsina Delhi oi Calcutta anywhere moin and dress up su phajai kai mai kai chana ni khange si pot se adu mohot yengoraga aisu for example pi ngai de aisu ne designing towning wa isa setning wa khotpa pi ngai de dum ai second hand magazine lai ram meba chani jok te adu toroga isa tom da design toroga ai soin da phi tu holam meba ai di isa gi pamba do because sida phang da bai I come up from here Manipur de dum karai Manipur tamini ko adum kanda I manung passion se already sidai dum because what I see we accept right langning in the Manipur si akoi ju sari ko handloom sai sigi product me am si mayek tagi kari dagi sida happy design ka si say example hem hojik ti akoi gi literature su mama rani gi kun sin ko ju hai tare rani phi ga maming sali engineer phi ga maming sali oi ju yam dai ri ba perfection swai da di tamuriba Teresa gi knowledge me am da madu hapchal lakanda akoi gi pose mapa anda market to ya roidra aduga kamai to na koi si umtang si pisabi me am si wajari ni moe webs me am se kari adai de gadi kitang madu experiment to ge aduga kitang adai de gadi kar mi yeng se kamai to ai plan se Manipur lak pai plan se ai di hana ai di for example phiyama
मिंगोने पोट अमा लेबगा फिएम साजबगी अखोगी केनो से कई हाइतारे अखोई एटीट्यूड मी अमगी से फिएम मिंगोने लेबा है है हंकनी ओ याम फजे गार्मेंट से कताई दे फी ले चाइना दे ले है इसागी इतोम द फी सानिंग बसे ऑलरेडी इसा मतोम ले जर लेबने आइना होय आई चटप याब से ऑलरेडी आई मनाक नेबर ले से जयपुर ले राजस्थान ले एन चले यारगा असोम द साबे याय इराई लाइना वाई मणिपुर बिकॉज आई सिदे हरकपनी plus I do how would they do say sunny and laser hoi complication am like in terms of like sabo but the complication but it was my challenge but it is my duty I get duty or in a manipure lako in I support say make oigo you make amagi warium oigo you make amagi design oigo you adu potsu I koina introduce some talk but the podam thump but in a warium haina a chumba wari kanagino karigino adumai introduce togani aduga quite challenging part amane material koina nupina selakpa phanek oiro adugu maite gi phi oiro adu poto hayeng kamaina western na kamai adapt ogedo adu so koina change torok ne somehow means phanek to kamaina material do kai ga mix toraga cotton na mix toraga mai semak yage adu na toraga kamai dress semdok yage adu so challenging part amne adu na ice investment amasu isana tawjari ni ko self invest ngakta ni ko aina weavers alaga weavers ta talaga si try to hayab adum si try to oide haide amuksu to hayab aina makan makan adugi ai su tongana gi future plan amane ai gi tongana weavers am thamne because maitei the pot am family me am laibane this is we can't change ko change am to we adi manipur gi pabir ko tam isai do entrepreneur wajari ba aduga hem to mouta hadi square million phamu hon wajari ba me am se pi ji salaga large scale moi puthok pa ngam ma du market phangjeradi akoi da economically tang bible support ni bi ga su because see I think because Manipur is seasonal I hoi home lakto adum kan thabak tawe thabak laite ko I di normal fee se ko pa di normal mayangi set na re seasonal oibe bangta if aina laaga poto hoi meter chama lising saro nangi chahi amagi thabak bibiradi masana su thabak tawningani adugi plan e tawdo se ai khatang natte mayam chu pusalake tawba masa se seasonal oibe na thabak su matam dugi just tawrini na aina poto chahi pisaladi pot ki chahi hudingi moigi so Manipur gi moigi khotpa chabo khotpa moi leiba ko pa advance oisalani koi gi su khara koi gi more ritual loiba kai be yadaba mai kai adu leiba shok be yadaba khara su leibani yam lei aduna sigi ritualistic oiba area myam wase adu kari di tawu yani koi gi myam adu kaka aduna ne pot ama torokpada aina khanbada thabak se tawne na mi gi mai lokhoga tawba su ya deba aduna ai su research tawi mi unare hujik ka weavers me amda isala ngang nai pi saba me amda kana lagi ai hujik last year hodanga ri ko aduna handak sidi pura ai in manung changa pura hangai di kana owner ya in hujik appointment lauri ba me una khola mi su sangde khote ne to tawi ba yam wai ana mi aya ba chatlaga ai di aina motive ama lorok pa da motive to kai reason no kana gi no hangaga to mi ngode lothok ya de bai aduna kai maram no aina heng chatlaga namuk so example keno amane actress amane adu mana mandira bedi tarawa mana India gi flag to mana sari setlaga tawgibada controversy tawdo adu pot to mai tawdana ba hana pot to khangaga ne pot to sar go ina khoju ai mai changni ai di sai na pusa sajan ba yade ai di hana kamai tawdono kana sagri no adu pot to ai di mai to sari like akoina history policy branted over koi pot ma yolo po matam lere po matam da mi sing se bayar sing si mentality su tongale attitude su tongale ko ane history khang leiba mi myam su lei yam lei aduna Manipur gi tang na leijaba aduga tasena sigi koi gi rich haitare sigi culture asiga se dum reflect you have to preserve that preserve tawga phajana ina puthorok pada so I phazan preserve taw puthorok kani ekta puthorok ko tajo matam di koi gi exposure si kharga pi dana international lagmaina koi trade fair ko kari mo tawu matam da koi collection myam ji pu no ko na ha mo da myam leibi gi adu tawi ko ke habisi silky product myam ma koi adigi tongan ba fantasy ko adai da hojiki ano one new fashion trend ji da koi gi leiri ba firol gasi fabric gasi mai gasi sinnadana tawu matam da ko ju chak thuk chadoine ba koi mek tu mina yam phajak lo wang dong wang phutar ko wang ba pi masak phajabam na koi gi phi du setlaga managa hek tor ko ura ga ju ngai tu ni adai de mem thambi du yam nungai je aduga si sojana tawiyom thoye aduga koi gi market se kitang adi improve su to hon ba aduga tasena viability se adu khatang natte ai huji fashion show am tawda ko just not fabric ko
वी अइना हुजि पुथोइसे कोची लोनबा कता लोनबा आइसु अदुसु यावले आई थीरोइने से बिकॉज सी पोचे मांगरे थाइना गी कता लोन मैना फाउरिने अदु म्यामदुसु आई उनौरे पोच ऑर्डर पिगरे मोइदा येंगा से कमाइ तोगे ना दसु समाउ आई टेस्टिंग ओइन तोगरे अदु प्लस सिमलेरे सिगी मणिपुर गी सोम द मी एम थमगा मार्केट सी मणिपुर गी मार्केट मद माइन तोगदे येंबिरि है सिमा दुगी स्ट्रेटजी सी होट पा होगरे है सिम दुमाइ को अदु सो फार अतिन मत मदुंग वारी साबने अदुना खरा इन हंगिंगी जिगता हंगजे होगे तो या ओके in terms of investment hai taro to lakme gi uji fashion week yaw bi gre do project si kari kari ut khre maru in fashion parade fashion present or extravaganza whatever kari kari to gre kari no uji kitang Teresa to yu khang khang ain to je show taruk mukti sure lakme da mari tawre na Amazon da ani taw gre uji taret su do ne taw do se ado kari no da gi area da maru in showcase to si kari dresses ain haiba chakmana ba do dresses top jacket for example chahi am the show ani like winter wear and summer wear winter wear di khitang jacket kumba layering kumba loi utle summer da na khitang light over fabric utsa main torga dresses or pant or shorts or aduga shirts or adu myam tops or adu myam the loin western wear da loin utsa ba khoi di Ladies and gentlemen, come is the conjurer. Amazon commenter sama na brother so don't stop money just fees ta kitang kenai aduga buyers kitang kenai and have the Amazon gi buyers ne na pai like me is more of media phabayam na starting ko na if anyhow anyone apply to the like me apply to you ka the moi media am phai ba so kitang su no ke do in terms of fees and fee the kind of fee has kind of khang do fee hai se hayeng to je ke moi the fee be or fee je nate moi na pira por kind of selection tawre na selection taw loiga moi model ram sa do ni moi na model fees ma'am makeup artist ma'am adu ma'am dugi fees pi ba sange moi loin arrange or domna fees du mai na adu gi ne fees tu extra to ngana khanbi on pi ba na te hoji ke like me da hoji ke so mari taw re ani ma Amazon taw re adu gi model sing de kamai toi mapan maru na kamai organize tawi sagi model hana organize taw ga leiba model sing sin da bra kamai taw nate mo already super model ma'am do India ki super model ma'am do Amazon like me all the attached contract libra dikhang je ko do mo already mo selection mo na provide taw model mo na provide taw but models ma'am do gi fees na mo da directly bi ba adu ne ba taw se adu makeup su mo deal lam lay ba makeup artist kara quite the best Bollywood ta ga taw do adu makeup artist ka hoy ba adu mo ma'am do loina model apa mo standard ma world class standard maintain to model ko na adu ga makeup artist or model or adu ki selection change ba like mega Amazon ne khan bante all selection change adu ma'am do adu India ki context ta ki fashion ki designer sing sigi ya more competitive way but dugi world market ma is labor in that come I think for example I say for example I like mega fashion change bi do like me or fashion show to give the Amazon fashion show to bro moi buyer ma'am ne khoi gi contacts pba ba ana moi na so ngon da su offer PBA for example I kano akoi na khar khang jab su like ko akoi ju khar khang da be ade internationally woolmark ko ma haijara ke ba woolmark ko ba se ma adu woolmark to thora di crore ahum mari phange ba price amane junior designer ma khadang kano tong da ba investor ga chaw na bai damak ta du ne ba adu gum se akoi achi khange ma pan lai ramina atopa competition su yam lai je ba adu akoi manipur lai ba ni si khang ba yaw du asom na kan Amazon fashion ko je hybrid adu gi information tips me am ko akoi da khang de hai si khang de mi si pange whatever I gi talent lai je su sin da bum khang de na adu Teresa una je si adu gum ba ano ba information me am de fashion technology adu fashion world ji hybrid ko do yam nungai adu si thadir ba paisa me am se masi hojik ta sengna paisa gi awaba yaw yaw der by financial freedom si phangaga company si run to ngam bra haibdi aina
product mayam puthokpa yonba dugi profit na ran to kamai tawri paisa je kamai organize to a family say more of a doctor engineer wala family tha so the thing was like it was my challenge to prove them so I work really hard semester khuding ki I first second third ta lakna bahut nahi I family is challenge challenge I have to prove them that I meant for this. Adu tawbaduda I semester khuding 50,000 phange. Ko aduda I almost chahimari in almost I had 4 lakhs plus I had some few saving which I had from my pocket money. Aure koi partner do combine toga I company hangja given. Aure poto obviously I already knowledge khar lai jare ko experience oina ID design ama tamamina poto kai setni kai sadoino adu matu adu de dum isa tom rotate tok jare adu matang khujik akoina paisa tonge khalone ID aina isa makta investment on isa mak thada de I plan a business a moise pot se company chok thukna ba ain high gare tailor ama lera me hana master ama huzik hum lere huzik tara I plan de huzik tailor cham leba bokti I continuously am chau na dugi pot ne ba na target so far ma haidi self funded haidi hagi delay this point of time haitare but sibok ta huziki libi ri wari me am se chorpom khange ado lakadori matam se kun khangdi but you will be having different projects aduga visions me am learn gani adu manipur dang sai gi show dia da tori am chaw show ni adu harisi haidi international level gi show du changre ko adage mu yeng akanda show si manipur da di tawning be wakal later bra taw bra ka show su manipur taw ne show manipur taw na I mean taw sai nati kano khangning ni haibi kano khangning ni di akoi swai ki local designer ma natraga main tawga mapan ni model pusilakwa sida utpa akoi fabric mam se karimu matam da controversy kai ai pattern bright ki ai gi ni magi nate adu daga su khara jo hai ni let it be adu wajira suno adu silent tawra kan da manipur da kamai tawga akoi gi product si chatpa yana na ba khoi gi fabric si khara hen promote to yana na ba market thi adwa show to gi my meaning se show to si meaning si kari gi no why we organize show okay manipur da isu show to won kholon hai ba but it's very difficult show to ba line ko it's not important it's not difficult to do a show but very important is how to sell the product very question mark ne adi anywhere adi show pb riba cannot pb no mo jo hangani show to body huji mayam to rangani ko phandu thadaram be adu pot ke di ko example amne but the thing is like aina show guma tawrade in haiza bane mi do buyers mayam laaga adi moi laaga kauraga ko hoi paisa dik tang jani adosu right way to do a show moi myam kauraga oi manipur se sine manipur se si tawngame adu mai tawraga ai plan am lejeba tawninga de putok tawninga ba ai adu gineba ana nahana tawge na tawya ba ai tawning de ba adu yam nungai di show si am tawwe adu akoi gi handloom gi product myam si puthoroga show si di model myam set kriam phajei pakchei wang adana kari da tawrna ramp ta chat pa khol ko whereas nasagi weaver sing do the as it is like before mo change to dina adum layeba adu tar di in real time the mo si promote to bunga mibra tasin mo show du sim kana bra buyers na kana no kaya yam sit kre kari lady show to we kana budo model sing du tasin hanna udun lereba phajeba sing du amukana redefine tawraga asim phajeba ne ulira kari no show to we meaning si gyan ta driba adu meaningful we show ma je ado kari no example happy ge show ma tawre na ko ain yeng bada show ma tawbada ko just discriminate tawna te ko isai point of view ni ko hai jaise ubada chapmana na koi maitei gi phi in bado amai toroga chapmana tholei phanek su chapmana setle aina buyer sama kauraga su pot tu uraga di moi su kamai set toina du pot to example am hoi piece ama ni sit pa yai production da kamai lak toina du pot ni hangise auna koi na tawje for example aina tawge to sina hai pot to modify toroga hai wearable skin da touch toroga cotton ohalaga su ko stock yaw da bi da kitang semdoga mayeti chapmana halaga dress am sendor top am sendor poto sela kanda you know fashionable oiraga rem ta thado one adu mi kana lening oi dono ai koi ju cp je samana na koi ju jacket am semuge khanga am semuge adu taya ne ba samana pot design do hapa di fashion show am thau gi mapata de hai wani hoji anak pada mangda kari no to begin kan certain projects sing level kari do show sing kari mangda kari to begin legi hujik ti ai su manipur da handak ta haudangari ai handak
Amazon Fashion Week handaki 2017 da utkhare Manipur saraga but adu utkhibu mayek khotba da khoi ki da nai su mayek khotpa logide kaino da khoi su story khangdamnina aduna pot tok pada ina check kumba strap kumda tor handloom da salaga ko thabak ti bibire meter listing ani humuk te in order tawre ko lakh ama makhai ani mukidi ai thabak piramaga edung show do tawjare aduga plus bag kumba myam kano na bamboo na saba myam da adusu aina semaga adusu utsare but handak sina tawbasida isu pura route ta changage tawba just khangaga poto kai me no aina pot ama mai khapo hab da si along with the history because mi ama na si pot se kai no harak pad akhoi ju wari im leijani akhoi ju interesting way akhoi ju design am tok pad mi na question ak pad akhoi ju ngang ni mi maram da dusu pura dusu exposure mo idoni Manipur gi lang oi ge lang kadai de lai no lang kadai de suri no lang kadai na kot li no kanagi mayum da sai no kanagi mangon sai no adusu loi hai doini Manipur gi culture se huji bo kanam khangri versatile I think it's very interesting yung khudingi laga lum laga phi sai se huju wall kanam khangri basi pot se adu khangam lam ta eba mi la adi amusing oi doni si kanam tong na de basi pot Manipur to se adu si pot ne batau aina una ni se yamna hoji target to marine plant to se Amazon gi oi doira Amazon gi oi doine already membership ore show tawra dom ne guarantee ne show de tawra ne ba adu pot se just aina ngai se pot to lotion mangai ba weavers myam se ga ing vai sanari pot to ho income de khote moi damak challenging oi because mo ano banai puthok to se aina to ba material se kitang thin oi ko but complaints am lai kai di cha de khote na but aju patient oi na ngai kai gino horo yada ga ho yeng se very new outcome ma akon expect to yar ji gi project to bi si dara to bi kar ke le bi adu hujik fokti I have to learn a lot Manipur maram da isu yam thin study am changi aduna handak aham bani phajana route ta changi se batam khar lakra chahi amani khar pibi adu isu adu pibi radi ai da kar khar tarokani Manipur gi dum thai Manipur da makta nen tawd se thaja ba loina muk thamjarage aduga hoji designer mo ni market changa ni sai market le ni company le adu mayam si buyers international buyers le adu upcoming designers me amma hoji tholai tongan institute gi fazana formal education yaugdo ni de habi yaudro bauta ko talent ma'am le masi gi sin dabam ka haitare ada certain tips kar pi view moi da moi gi ana haitar di moi gi gateway phangjana ba moi gi avenue ma phangjana ba ka haiti kama hai for example advice am pi gare at least mo chai am ani experience lai taba ma'am tawramni na ne at least larik ko pa ba internet pha ga ko study khara to internationally kamain toge kai phi set na ge pa ba khot pa se important noi for example in college taminga da ya matam da most of the time I phi bu tu ta library da ya matam ken to because reading is knowledge ko mayam gi pattern making kamaina khudang sembe kai na khudang sa ge si myam se like ta loin yar ba ngak ta ne moina college tam dra ju like ta loina paraga pot to ba yai pot sa ba yai aduna pot hot na radi example hard working give up to the patient le you can reach anywhere if you start from scratch right now hujik te haura su ne hard working oiraga na ngamni na tawradi succeed oini any time si ai advice amani yam ngai Teresa do ngasi matam sangna somda work to leiru du Manipur gi kai o ma khanbiraga ai su lamdam sigin ko adu ai su maitai gi chanura nu pi mon puin ko khoi kai ma khar tawni kai ai line sida ka de ai yam ngai interesting way yum dagi doctor engineer ngak tani no I have to prove myself ai si ai tawri si ai pam jari se masi ai sini kai tawri se yam changsil ai yam mangsil thana aduga yam chang thong changsil ai adu hojik Manipur da target tawga dai ta tawir isi yam ngai adu ngasi si ISTV na hajaba matam Makokthongbasingi wari hariba thorum sida wari butai ngak sanana bagi anoba khoi new generation gi aduga tasengna modern mindset khali bo wakal myam jam khangbo matam moy khoi se aduna viewersing hoji Teresa wari sanajabasi fashion design ka habisi yam kan conscious weba khoi aware yam weba Manipur ni aduna ha sing su yam nungaram gani aduna Teresa once again nasi lakbiba wari utai sanari kutongsan pibiba se amuka hanna thagasu pondok thank you so much sir thank you hari bo apum thamjabo loine ngasi matang sima Makokthongbasingi wari lo sinjare meng tabi viewersing aroi boina amuka hanna